masanga chu dia philosopher ni ta banga ni hin ti ana sei Greek philosopher la chu group na na homen kita banga mo ang su ti le ipti on ti ana sei na chu optumina hobin hiti na sei a hop tumla chu amma sa penol chu stoics ki te olo ebe it's all chu ni agat uba ma le ti head uba mi ti ai everything is programmed to turn out the way it does sa pawn sinjeng ka tin you can't change it just learn to fit it a pao se ding chun imajo se hi agyong sa banga umahin nangin na kya thi lojin ai he dan danin umin ti he is stoics on anala dan ba boy na karom teng he tabang an si ani san na chu Epicureans ki tio philosopher Simon he chu kai diven tu na pat ne lojin se da tao tin it's all originate the bangai te se mu te hala everything is random you can't do anything about it. Make yourself as comfortable as you can. Everything is random. You can't do anything about it. Make yourself as comfortable as you can. E pao say ding chida mayo say amo muin nangin imana do thei poi nang ma anuk thei dan danin chanin ummi ki na sahi jengin. Athum channa philosopher group holoi athum channa chu aman say na chun Platonist hoikiti. It's all in BSMT. The present life is just a shadow of reality. Bad things happen here, but we are destined for a different world. The present life is just a shadow of reality. Bad things happen here, but we are destined for a different world. Tu in hoi atahilo alimbo hin kirsi so jindin e hobang gamsung ading hive 1960-70 khanga na khanglo yo sinet in la na kya sa pen chu jim rib na sa this world is not my home hin wanga di bon ki gelai chenno din ki gelbe selo hin Desmond Bishop Desmond Tutu missionary ka gamba hong sun Bible ipin kyon gam kan nei ben amon Bible ain so yun na kaman ka win ka gamo da mo sang tai din se and let the long of society to point nine la is a no panel to iho he bangam di chi na wen yong la tu is a no ban lu si yong patin ne hoi mo ko ne pi ti chen and ti right na sei be na chun aman le ka bua sei pen chu ade old testament hai to bang pa de pi ti ham che new testament perspective ai pi tin chile historic church Christian perspective ti me le ti ham ti Aman, ani channa na say na chun New Testament Christian or chun ita bangai PT mati la they are first century Christian or chun PT na saying which is to kalung suna sa kana tong pain. They ask three simple questions. Christian must always simple ka three questions dong ji ni chi pameti la. Ita bangun pa la. Philosopher ho hidana ji login amon na say who is going to be at special risk when this happens. Kita bangun shooting le koi chu ita banga ha sa penli ham ki chu amon akidong lovin ani channa chun what can we do to help e on it bol thi ham atum channa chu who shall we send koi sol di ham kon ato di ham ti che ti mu ni ye jin tu na Christian or di dia hita bang pandemic something de ge di chu ita New Testament Christian ge banga chi ge de hinda tula in kamta he Greek philosopher ho tabang chu kyum atamen de din tula news hoy bana la tamjo fake news ye ngai lo le e on fake news e sai lo ba ko ham chi mo soding ai lo le pakin ichung ba god le he ta kamta he ti tabang se ki tamen ai la New Testament Christian ho chen chi hi be se pon he cha ku nai honi pi bo lo dom pi amo de nga ana ku pi pe no ti chi mu ne Tula in India semuanya ada in Eastern iho sulungam kecin Dr. Waki long saralam kaina leka buka dong semogen iho itu gua Christian response dong yang leka ada semogen semogen public gua haki muko lain United Theological College Bangalore kecin jun ha amo magazine Bangalore Theological Forum kecin Christian response to COVID yang asnoben tulahi mitam tari ho jo ei mahi dan dana de in hola jang psychology lama involve loy ki dimele atam don i hole ta bangai pi ti yon ti
seminar online na chung bolubin kiti ma bang jung Christian tan na bolin ichol kasin la article kasin la community ma na sa ta tong khakat chu third board singer kiti fuller theological seminar aji pukhar lekha sunna dia leadership for a time of pandemics tina na se achun kitabang pari hung boy hin kitapa lain chahin we need a different kind of leaders yon lam kai angai na bang lam kai taluba lam kai jat chum ai lo le ki board an chum zo mi de amana se na chun we need an adaptive leader kiti so yo pa se dingin koi tabang ai to te ai lo le asu to te lai lo wa le apart du ya te ding ti chu asai na penin le adia mi tahon le ka sun tahon na se la wa Andy Couch moving and say na kasi leading beyond bleach yo kamas nom bese kun tula chen adin purisa gam le dang na hui le go ki tu ha ta moving kita bang phat akise ding chili pt dam ti lam kai ding alo le ita bang pt dom ti seven tun akipatil chun Dr. Hall jong adin WH on jong mas ngai poi Dr. Hall de bo he ti win sam ha chu win chi ngai he ti win jani khat bina pa chun se login hi droplets as se login hi airborne jong ai the ya se va hele tu lai mo ge la hele dung boy ne tam che tan isini ba sa chu I boy no hi ki mo se ding hai pun I boy nei jing de ta hi cha hi ho ta bungai pi ti ri ham isei ma bo ba chu Dr. Lamboy na dia new normal achi to bang hi jom ti yang pachum pi ase ji chu gal ke se ra tan din hain la tu na isei ma bo ai tu pi wai se bo sa gal kho pen chu as a pastor ha hi na chu Christian jo se hi pathin in te hi bi pi hi ye di hi poi ro pen ni ngai ko ne ti lo wai da ho bi le ke kai te to lo bin ka se ma bo chun tu kum sunga hi om da ni kum ke to bo ni kai do ri da no au min government in ti bo da no e ba na ile August jo hi ki boy lai me te in September langa be achi ikok te logang sun wang par rin tenen la September jing su lungda nom tin la hin October la ma ki se ti po yong la tilum dan su kita bang I je chun dia tu na I ge di wa ka su ti te ho I ge jo ho pe na ri su no hi pati in nei ve ya polin current time te nga ase I ge di ka de isu as a pastor reflection ti nei ye tu na no patinin tin ni be ti ige na diwa din nuwa ti temin bible instant pi ta ben be lai ge diu chen no hi no patinin tin ni wa sila la su ba patin lagaw a chen chu na het lo ham ti chun akipanin Koran tami te hoji tagon ti ji he su ke win na mo chu akibung khan akilang khan chule Gam abo nung bola ade dia uma polin til banga bese lo ba sile John Than hoi lama sita se ke ta tam ta o min ti ji heaven tun jang ba le se da I honi se ma he ma bo bi I chen no ba le se da hoi atam lo kopia mi yo jun kopia dan lo heaven I ho hi current time te bo ti ma mi ta ben I be na hele kita bang khang lai ta to lockdown o ma phatam ta ni ho ba hi on ai ti sana reflect I bolo ba dia I hola ke sei le Roman Catholic on tam lo reflect na bola be ni ho tam lo Protestant church o in reflection ki di kha bol be se lo activities bo yo win ho ni kai ba pung be ba lai sa bai lam ba lo chun a pha ki ngai bo hi ba la pati ni ke di ngai ti se ti ham ti hoi a ki tam pun I taw jong le I de ki sei I se yo le ki chai jing pathirin jam ase nun I ki yalbe se lo Mother Teresa chu khatbe journalist karen Mother Teresa nan ni pathin chu tam ta na pin ase skin na pin na taw te le pathin ko ma iti tu no mati le Mother Teresa I sa ka sei po de journalist no head jing na mo jun yes and no ti ta bang chu at the day ji chun upayam talo sei dong lo ai le nang ini masalah saya patin cun nang komai makan biasa dia jelas patin nang masalah saya patin aja tidak nang yang masalah saya lo patin nang masalah asai lo balik tina boran le ele patin kaum khom le tin kita bangsu yo hola hi tu khana tu peta hi
I think darin kamun lockdown jahi patam kai ne win itaw jong le atam jo ju ke na paw le sam padan tha so lo na nga mi tin ai la patien te yum khoma ikyo yum khoma o inga peng le lo ai kyo yum khoma jun pat so ta ki mang te khomin kita banga tua pat akini ja alusunga nasata patien ACT ki te me that two night topic jo pati sa abona wang detail ka kisay man hi yong la kisi tu pi na ho patien in thing me ve ye chu patien chun ho bung sa ngai la ho in ho bung ki ti la chen nang la ke ho bung in ho in building ho sang chu le iklo kom no ho sang nang le ke jo ya ho sa hi ti i ge ri ga de ne kisi ve kit le england ma patien se min thang ta ke khang lai ki ti le dia 80s lama anake mang sa ta chu David Watson chu pathin chu se ba ma noi le mun ma gospel team nga thaile re jeng in sam kha join cancer rong betan a program do se cancer ngai saka kum khat ta banga damoin a thi masang chun ichilai ta chun lekha bu par na jin fear no evil sim kha no ka ta se David Watson se na kum khat sunga cancer ane ajil do ka chun patinin ka program ho le ka team member ho chule ke crusade ai lo le meeting ka ne ho sa ke mai ho sa ai ti ka head o ti ma bong sun lockdown la hi patinin nang le ke yo chu ama in te I chu a ho sa ai ti kuna ise ti ke no ti chu ge ka se no me ti na chen old testament ai ti mu ti sam khat bele wan old fulun luya ju patinin te ju to bang ti chu tham chakat deu de isay mabong ihan mabongin patinin na Brahman ko waju patin in tingi di chumlo hoy lam kada ju patinin Jacob comment na Abraham comment yung lating puno yung kad ay lo insu hoy lam kada ang kila awan kila sa ju patinin no ju di ju ihan kita mga sa ayun mun ichimo mo ti chompon nungin Jacob hilfay ba tiyo le Bethel ju amare nga patin amuna patin ka kimutu na ijin patino na ne ti chimu ai ba la konungin Israel te ho patin ijin kama ko na musi anaman sa ana puido chun musi ko ma no nang man tabernacle pun un sa de tin a sari dan jau se le sei in hijidong ju chun musi le anu ju ki me le aaron sula dan ho chun patin chen in patin le in dingin hita bang chun hichi pun bu chun sa bin gamno ya announce ju ti chu aditi exodus bon hai mu ju kini jana mo ki tor pa ro patin sa mo ki ron kom du ju ya kara ki nga ti le chu pun bu ka sa ki sa wa patin in ji ta ma man sa oi ti mu ni chilai chu centralize patin ho le ki ti chu lo ri ti chu mu ni ai la next stage as no testament ai mu chu Israel te on lengan ne pa do bin David chun ho bin sa ding along ti ma tan gon tan Jerusalem mun ho bin sa ding patin ai musan aman na sa do yong le achapa Solomon in hawin na sa Jerusalem hawin na sa usun len tayo na sabin kidang tayo Israel tayo nga centralized no amma sa pen ni chun tupitan na bolin patinin yung kilkidang kanta na bolin tising movin detail abon semen tayo yung 11 Israel patin no bin no masabin kung sin Israel sa ate ho function chum kutong chum naman tising movin na hilla edi BC 586 chun Jerusalem ho to ai kisu chinta ni Israel te ho chu mi amola chen te abol te ai te yo si chu Babylon gama so na lik kai mang tan ichila gama chu patin jon ho te tapovin ne ka lo dio chi ti patin ho diam ti chan he tapovin san da kala song tu se gya tampat ni upadi do ne had given by the rivers of Babylon ti lie on an head given flash nago wana sau de se nago tu patin au no ba ti da patin to akil no le ti da banga patin tu au khom no patin tu asin khom no di chu yu be be Jerusalem hun banga au no amon sacrifice mo wana bono chi ta lo hi ti si mu be ne je jol ke se me tam khat adia lengan ni masangwa dan chule lengan ni laiwa dan chule so sangam laiwa dan chi mu be ne ani chan na chun New Testament pertaining to ita baham ti su thamsa ibet di New Testament pertaining i mudu wa masapena ibet tele Yesu Krista wana kaljo wa
thagao theong kumla yo chun Jerusalem hovin temple courts Jerusalem hovin mai ki tiang tau te ho pao saying in amai chun patin ho nan le vin chule so cha bung ni sa som le gup langa chi bena hele ti saying ne chule ni sin lung khat tain hovin a gun chu tain patin ho khom vin chule in ti no patin ho khom di so sa bung ni sa som le gup som le se ga chi mu bene ti chi bena hele hovin ta chon ni pu bena in la in tinane khom movin hovin pam dunga hovin lake oti me out in temple courts so ichi dunga ni khom ti chi mo bene ai le se lovin epistle le ka ho chini bena hele polin hovin ki ti chu hovin ka ti den le a hovin chu ka se pol hovin nang le ke chi ti ne koi le mun khara mi ni mi tum na chu au me ke ma ko me ti na chu hovin he kita banga pati ni ta ba ko chu man ne au hovin ho chu mi ho chu a building cho ipoi di chimu bene ija chini pira se on ti le pol in se na chun efficient mi te hala colossus mi te ko ma le khana fatna chun ko bung to ama ho ko no lo chu krista ta sa hi ve chule amo chu krista mo jong hi ve ti on se dai ti chimu bene ki se lo bin I hon I mu di cha din abana dia ex langa chi muna wachun Stephen chu so ana se gi kono chun ipiti mi te hele Stephen tu so ta na se yo chun so ta bung se gi sang sam gi le ge langa chun ai je wangin chun pen patin chu kuna ki sa howena chuna chen poi tin na se di chi mu bene ye chun new testament ai mu chu patin ho ak loi khom mo chu ama ho bung na hin ichi building ju thupi talo hi di chu imu bene old testament ai moving new testament ai moving le ho bung chu sima I le diwa kan cha ka de ka sei nom chu ka sei ma bong chu nin ja so cha te le ka boy sei bong chu ilai kan cha ka let's ja umen Christian mythology the first century Christian also in the isai ma bong chu hovin chu le in tina ki move hovin le to le in tina ki move ti chi move is chu imu bene ai la 318 AD kuma Constantine Lengpan Christianity he stayed home which gam sunga dinga ahwa chu I'm sim pat chuni pineti metila hovin le ta na sawin masana ain tina ki homa polin lekha tatna se no yong silai no hoi la ke homa ti ho chu tun building iman nei pa do bin ti chun hobung ho chu pathin dei ta ma ai ta poi ti chi mu ne isa kun gajam jing levan kunu ni bena hele hovin lin din on ki sen den reformation masal chun Saint Peter Church dia Rome popia hovin sada ding jing in jong chichla Christian ho don ise le Roman Catholic ti la so me de se ni ho jo si chichla Roman Catholic church ni hi we hin chichla chin ki mun lang le am ho chu ni hovin sada ding chun Wangam lu ding sabi ho wangam lu ding ho chu pike na jo wen it is sum anamu ho chu hovin sada mo gen koi da ma so pia ti ma sam no le purgatory ko na paradise a chin ding in pike na so sabin kita bangna bol dia sun kunun reformation ho me ti chu ta ne reformation ho pat chun ni pitin ti chu ina hele mi ho chu hovina ki kom ta lovin first century ho bong chun ini na ki kom ti mu ni ji jo ya adia I mu me ti ale England gama reformation ti mele adia Church of England against anom ho chu parties of ti ti wen adia Baptist group ho Lloyd Presbyterian le ai lo ga le Methodist or lo so ongi pati lo so ina ongi pana hoi di chi hon hobung tu sima ni mu ne he ti chen hobung tu sima kana la hit bang chun hobin lela ko rin tong ina ke khopna angun do ta ga ti ni mu ne isla ka se no pa chun e hon pati nin ami te cha hat an hil jing hi ti chi mu ben ami te hon Hovin patin in king hovin na leke la mi te ho sanga a building ho ko sa pa ri ta ma hu ni tim isre te khang jun hovin ju su se na min I ho khang ki ti me la den
kum janga masang chun hobin su se chunu mi yon le pathin aman ami te chung chung na ko en hobun chung chung ana min hicha ko na chu England na ko na ade ja pathin honu ho America ga mane ki chung ni yon chu this try ni he so ju ge la la kalutima na saka ndo chu so pi na te ho lockdown na ko na pathin ei gel do sa ko chu nang le ki pathin ti ni ti ni ke on ro Hyderabad Good Shepherd Church in centralized hobin khasade ka tin sum ka nei lo seu kana mang sabin 2010 la pan ka sa le abana ka sa wale centralized AC pante ka tin jo ka koi back in la bana jo office sa thau ti ka sa thau le sum ka nei yo seu tam ta ka sumo jo sunga chu India yo kalungna chimpon China ko na to ho jo ki order March Raju Pandodi Katile lockdown in the Bintu Changea Hovina Kai Telo, Kasumjo Sumanta. So I Kabol Beno church in the families there in Nagi Hopding, a Tamaki contain the Lodi in Kara family needed to keep Hopding. He's also repeated who what I'm taking to like Thousand. He's a Cassade of Lum Pensu, but in Agiel Hop to Nanglaki in John Hongi House in the Jetapovin. Silong te ho chu ai ni na avek me mai ke khome ti bin kita banga chu ki kho bai la ki ngai lut nai lo le ki photo na ai lo khat khat ki ko khom ne ong omitan kita banga chu pathin ei kho sa wi ti chimu bini a chai nai se ro pe no chu no pathin in ti ne ve ti che coronavirus ki mo chai lo din asai ma so no dia Dr. Lamboy new normal ai tamai ki ti jom ti pachom ki ne se dunia athabe ai ge de wa ka de chu so pi na te ho Stephen aki kona so zabung se gi cha sam li le ge da se ma ba so mi he kuna ki sa ina chu pati na chen poi tu na he athabe hon jo el ke de son jo e hon jo is pati mi te ho le a ho bung sa ga chu a ho bin jo ji ge ko ba i ngai lu don i ke lo khom yo i ngai lu pi pa te chai ge lu ka de ne pati Miem Quran kisa. It's like Jerusalem temple in synagogue in church building in St. Peter's Church lada nahi honda. Hita mga ju patin chen lo in patin chen na ju nang laki ama in thing ju hi number 1. Patin in thing ju hi ada number 1 ni hi ilai text rai mu ju patin lagao chen na ini ti. Nang laki sunga ju patin lagao chen na ini ti mu. Patin lagao sunga chen la chun Galate mi tenga po lekha tat na chu. But if you are led by the Spirit, you are not under the law in the same. Sila rom mi tenga bunge chance familia se na chun. But those who are led by the Spirit are the children of God in the same name. Patin lagao isuma chen ji wa chu I ho chu patin cha hi yo patin lagao isuma chen ho hi rom mi tenga po lekha tat na chu hi chi Jesu Christa tho kitsa lagao thi na sunga wa chen na wa la na ta sa ho hi chi Kim te ta sa hi no on ga zo na nei dire tin ni an se ni te jin patin lagao sunga chen hi ni ju chen ting le yo on ga zo na le patin lagao ji a ji on victorious life in it we oim ka zo tu la ya dia le khabu ka le kya sin pension victorious Christian life it is a Christian in ko hi ga zo na hin ko ta nei din te da me tin tu la hi ga zo le ga hi kya se num ko ga zo na ki se de se lo automatic legal jo sada na ki ngai to hin ai la yo Christian ji se lo chun dia ane kya se ju pen jo Christian hin ko hi da sa hin ko hi ne kya se ji ye chun tu nai ge ri cho I Christian hin ko hi pathin chen na in hi on apart sa hi yo Christian ga sa hi ve lockdown je patam ta kine tu lai video so Christian video ka bag na sata ka lung tim tau kha so din na vet lo la na kha vet ki lo lang pilgrim's progress on to a version sum hin na vet no vai la oldest versions in the bible na sata ka lung tim tau kha ada pilgrim's progress ain pa gal sa nei to so hin e chun Christ ho patin in thing I ba ai je chun patin lagao chen in hibin ijia ji on gazon in ko chule samlat nahin ko ita bang nopsa nahin ko ini diwe nopsa nahin ko chu corona virus ki chai je ni di hoi pon Christ lagao isuga om ja chu gazon se loba
lopsana lungmuna ini diwe ti chutuna kasai no mi so pirna te ho chila ani channa pathin in thinga igel dewa ka di chu sakau ting chen in even isi sakau ting chen na chun ton ga zo nai lo le victorious life ini diwe ani channa chu warning hai pathin in ting ni even pathin lagao te chen ne lo ham koi hi le kichi sumanga chu godna achunga chu di ti nei sing pi ni Kecil warning iki pevin patinin tingi baile kici ihon pada event tu ngai he kici mu ni mulai dele on tam tai se diwe na din patin lagao che ne in che al kici ihon isu bu lo diu khat isu mang lo diu he ti chu ise di igel diwe ai ma de ya ke mang thai talo patin de bu ke mang he ti mu ni Anglican Church there, state of statement of faith as le articles ani ase nawachin patin mihim dinga api pension ni tile patin lopi sa de ti ni chu ita sawa patin lopi sa de ti chu polin avel vele na se ni chu ani channa hi chu warning chi mu ni atum channa igel de wa ka de chu ase ndi tan Patin ting ya le yo sa ting di ve ti chi mu be nei Peter lekha sa khatna bung kha sang sam lo nga chun ke ma ka tin bai no ni no pi nei patin in ting chi ba le I ho ri ting I ri ve ti tu na dia I sei no pe no so pi na te ho e jen tu na I ge de wa ka de chu patin in ting I ba le nang le ke nyam tu lai I la wa patin in ting chi I ge kho nam patin in ting sang la chu kuna kisa patin chen lo ino yo chi kho sa hom mi na sim do ki lo kon no chi kho sa hom adin I ho ku kitela hen I boy bi ho tamma mani I custom culture ki boy pin chule I pungle chang ki boy pin a ki nei ni chu so pin out pa chan ki gelo tin adin ke do best hi patinin yo inam sung wa di nga lo charam kar ya wa di nga tu ni ti ta san dolin ihon ti chu pa chan gelo te ti ka se no ni so pin out te ho ti chun pa chan ki gelo tin Israel चाहते हो पथिन होविन ने यो चुनने के लिए साबिन पथिन होविन जेरूसलम टेंपल सामना ती लाइटा चुन जरमंगा बुंगसे की चांग खलंगा चुन चांग लीलंगा चुन ती से Do not trust in deceptive words and say this is the temple of the Lord patin Howin sa omnay patin sa howin sa omnay tin no kilisapi yun tin se tin tunin yon Ikilip sa video to hiji patinin ting udinga isao biting hole mi vet yo che pun nang le ke hin po hin yejin coronavirus le lockdown a korin patachan I hon hichi ke tha gel na ke tha sim na ai ro ke tha ngai pu nei nei din ka dei ni a chainan ke sangin Dr. Lamboy le Reverend General Hazel tinai la kalung tin na sa ta tong kha ka se no men Sanga ko sob ko kumsun Leicester copy ahen outreach kan nei yusin ba chom khat ke lam kai in ko bin ka gachin thakat ka gomin Leicester ka nun chun Leicester City kan chin un pen khar he ye na miti le baptist odinga chu William Carey pastor ina no ha pen Harville chapel chu ama pastor na pan nai ji chun ka mu no ma ma ka nun central library ka chin kumjani ma sangan me chu ka vet no me ga tile as ipidingam ita indian mi khadung ai chin no wala me ai ko Harville chapel Harville di choi la ka vet no me ga tile mo yo ipidingam ati William Carey kelai pastor na pan na anu kha pe nei ga tile William Carey hebe ang tolo ai la ka se la heta na ya me ba ka hold of in ko ya un tam ga tile tu his life holiday in ke san tu kitale ke satai tin se he ji jo kha ai Ani channa chun kachi le central part of the city achun Carey Baptist Church kiti ka mun ovin lenta achunga chun Carey Baptist Church kiti cross on kita ana lai ai la kanai da bai la chunga chun certain mandir ti la kisunen asunga ko ai khali kalu teipon asila ka vetla window jo si chu very familiar artifact omni piam katila kiti holy mo chule hindu ho
amon lima ki tangan beawin chini pham kati le mi ha dol le iji Christian on amendo kalo phadwa chu India mi hodi da Gujarati ho factory la tongla le ki ho to an ho sata na mon amo Israel te hon synagogue man bonga ji miu sa khir na diu yoga ne na diu patin a khyo na diu was amal sa hotai ki chung chu William Carey Church in line in the Carey Baptist Church in line to also tilda ma ki mang hitan kishin ava sa ju ain ke patin na thena ti chu kitang building chai poi me ma khoplai chu na tin chai na tu ating ke ka pu ni ai la permanent na ting chu nang le ke di chu mu ni e chun yon tu na ideal dia ka de pen chu de da ku som ni masanga Jim Collins ade da built to last da le ka bo ne ja de da management I know business circle na sa ta element tan bo chun doing yon patin yon gelo tin Jim Collins was built to last hitabang to aka say ma ba chu beyond the blizzard kiti huipi le tuipi ki nong jo ayong ichi te na di chu hichi patin in tengi yon Jim Collins na say ba built to last to ye ahead of patin in tengi pada sai bol wa le ta ba ga so pi na te ko yo yang ni izain tuipi ki nong han nang gopi lo huipi man nang chule nipi alo na dai pi jong le I survive due to nang le ke patin in tengi ti wa hichi pada cha ibet tu tengo da ita ba chu iho beyond the blizzard achu iho survive na ada patin in tengi ti wa se yun tin isan chitante